Živimo u novom vremenu u kojem se djeca sve manje svakodnevno kreću, imaju malo TZK-a u svojim dnevnim rasporedima, a s druge strane dosta rano kreću sa sportovima, a u sportovima se sportska specijalizacija dešava sve ranije i ranije. Jako čudna kombinacija. Šta misliš o tome? Mislim da je to jako loše. Mladi nogometaši već sa 12 godina, 13 ili košarkaši igraju samo nogomet ili košarku. Ne bave se osnovnim biotičkim kretanjima, ne znaju past, ne znaju se popest, ne znaju napraviti kolut napred, kolut nazad. Jako je sve to dosta nezastupljeno i marginalizirano i od strane škole, tjelesne i zdravstvene kulture, tako da i tu ima jako puno prostora za napredak. Uglavnom, mislim da bi sve to skupa zajedno trebalo biti puno ozbiljnije. Imamo problem i na razini države gdje ukoliko dijete nije sposobno za profesionalni sport sa 15, 16, 14, 17 godina, on se više ne može i nema gdje rekreativno baviti sportom, jer ako nije dovoljno dobar za selekciju, miče ga se iz kluba. Klubove razumijemo, ali ne razumijemo državu da ništa ne radi po tom pitanju. Zbog toga krajnje vrijeme je da počnemo ulagati u rekreativni sport, a ne samo u ovaj profesionalni u koji se jednako tako loše i slabo ulaže.